3-4 балычка бар екен. 208 километрге жеткен бензинім бар. Мойкадан шықтық. 150 сомнан ары бір сиде чақап қойдым için. İçin деймін да. İç тазалы олчу. Сыртын су бар, салфетка бар. Зарядник бар. Ассалаумалейкум замандаштар, мекендештер. Ой. Көйдік деп су чешіп шығып кетті ғой. Чанач болсам да ушул екен. Saat 3'кө 2 минут қалды. Түнгі saat 3-4-кө чейин 12 saat иштеп көрөлүчү биз деле. Кантип иштейт экенбиз. Лизингке Cherry Tiggo 7 Pro Max'tan 3'өн алып чыктык. Мына кече даярдап келдик азыр. Даже номери жок. Номери жок турат. 3'өн алып чыкканбыз. Экөө колго тийди, 3-үчүсү бүгүн тиер. Мынаны уже алды. Акчасын берип уже даяр турат. Өчөккө коебуз жакында, лицензия тапшырабыз. 150 000 первоначальный взнос болот. Ошого биздин GPS трекер коебуз, страховка 1 жылдык документтер жасалат. Анан калганы уже банк кандай условия берсе, ошо менен берилет туугандар. Булардыкы 113 000ден чыкты. Буга чейин 3 чыккан, ал 105 000ден чыккан. Ошол бирөөсү алдында да 2 машина бар. Чалсаңыздар, полный условия айкын көрүнөт. Анан бүгүн башка жакты реклама бербей, өзүм иштеген жерде реклама кылайын. Пародадан кирген Усупинский проезд техцентр Барс деген бар. Ушул жерде таксопарк жайгашкан. Таксопаркты билесиздер туугандар, 1,5%. Өзүм иштетем, таксопарк ушу уланган. Бул официальный техцентр. Мынал жерге техосмотр жасалып атат, даяр болуп атат. Пока что полный жасалды. İçine gireyim mi? Жасалды. Aziz koy otur. Bızıжыңа. Мына, полный жасалып атат, официальный. Эксперттер күттабыз дейсиптин ага? Эксперттер күттабыз дейсип, оценка коюп неме алыш керек ба? Жок, эксперттер эме кылыш керек. Текшериш керек, полный приборлор текшерип, анан разрешение. Böyle грузовой, легковой. Эл басы, сынык-пынык, анча-мунча дефекттер болсо көз жумбай, а? Ошол туугандар. Пока даяр болу элек. Канча, примерно канчада? 10 күндөн. Ушундай, шиномонтаж боюнча туугандар. Сезон болуп атат. 15'тер 1200'den başladı 15'ter. Полный балансировкасы менен. Беки брат, шиномонтаж качадан болуп атат? 16 1,5. 18 болду. Болду да. Сход развал бар. О, резиналар бар даже, мындай резина толуу эле. 15-чи резина болсо элек Kia Rio сажаристерге. Демеге даже вариант söyle 20 күнгө 10 күнгө деди 20 күнгө 20 000 4 полный шиномонтаж балансировкасы менен ушу полный 20 000 болот вариантка. Наличкага деле ошол акча. Биринчи күнү же экинчи күнү мен ушу жерде болом туугандар. Келсеңиздер, ушул жерден жолугабыз. Себеби ал күндөрү, бул күндөрү биздин диспетчер дем алат. Биринчи заказ. Каягынан чыгат экенсиң? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Профсоюз на 45. Да, все верно. Все, огромнейшее вам спасибо. Спасибо, до свидания, всего доброго. Всего доброго. Жыйырма 7 минута. 1800. Ой. 109 коэффициент менен 1200. Кийинки заказ буюрса 1,49 коэффициент менен алдык. Я сейчас вам дверь открою. Давайте. Ой, 42 минутта көргөзүлө, бирок 53 минутта келдик. Хотя 3 эле балл пробка, бирок Садовое кольцо турат да. 2300-гө келдик. Geceyip min düşünüp min mahabat sakındarım canımda sen cürsün dahi bolgodun asıl jarım
Пожалуйста, всего доброго, до свидания. Üçüncü zakaz 26 minut 1485. Здравствуйте. 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 Новоалексеевская, да? Да. Пожелания к поездке? Подключаться. Хорошо. Dayar bol taqdirdan batqanına Dayar bol yolumdun taştağına Dayar bol Bir palçıqa qaldı. Hazır данный момент men 11600 deyim. После старта 116 километр жүрдім бүгін. Үйден шығып, дағы 93 километр жүрсем болады. Ушундай тугандар. Где-то 600 емес, 700 сомдук бензин бар эле. Заправка кылабыз. Анан сентерге түшүп уже неме менен турабыз. Мой район менен. Себеби 3 сааттык промокоддон экөө бар. Ошодон турабыз дагы. Daha bir 6 saat işteyiz. Проверьте шины дейді ғой. Жақшына қайлы болып тұрады. Ол не орын тұтады? Ama қармаған оқшайым. Заправка қылдық 646 километрге жетіп. 3000'lik заправка қылдық. Здравствуйте. Самарез поймал. На монтажном. Не ставим, ремонт только с гарантией, латками, разбираем колесо, все делаем как положено, 1200 рублей, заезжайте, 15 минут по времени. 20 минуттан ары бері томыр жерім 2 мауыз қылып, 1200 алып таштады. Отыз 8 минута. Домой қою келатсам Преображенскийден берді. Раменкеге. 38 километр, 38 минута. О, не 36 километр oldu okşaydı. 2100. Dayar bol kaygının baskanına Güyüttün tasqağına Dayar bol bütünüp turgan göktü Dayar bol bürkülgün asmanına Dayar bol bürkülgün asmanına Я извиняюсь, но они как сегодня чокнулись все. Те, которые в желтеньких машинках. Почему чокнулись? А потому что они ездили как сумасшедшие. Когда... Или мне попадались просто такие. Когда дождь шел или просто так? Когда дождь шел. Или когда дождь они не умеют ездить. Я не знаю, что произошло с ними именно в желтеньких вот этих вот машинках. Да. Когда дождь идет, видимость плохая, и они ездят именно так, как вы описали. Край Вороновский или край Вороновский проезд. Орысшаны қиын білгендер бар ғой, комментарий жазып алып қате бергендер айтылады. Край Вороновский или край Вороновский проезд ол айтылады. Короче, 30 минут счетчик менен. 5-6 суым қалды, жетер. 5-6 емес, 6 суым бар екен как раз. Так, içi более-менее тазале. Болады, нормально. Гай жаман көп жолды. Бирок бизге тийбелип турат, немелер тосуп. Жөнөкөй машиналарда. Уже комфорт плюс тагыдайлар расслаб кармай баштады. Баштабадым немне мен. Даже ременни да чечип койбой. Бирок кыздарды түшүрүп атам. Может вам дверь открыть? Подождите, я вам дверь открою. Позвольте вам дверь открыть, депчи. 22 минута. Ленинградский проспекттен 3 кольцонун боюнан.
Автозаводская geldim. Давай. Коэффициент слабый, да, бро? Им бью баштады. О, отчет. Автозаводскаядан автозаводская заказ кетип атат. Ну ладно. Чё? Нам-то чё? Трофимовадан кайрыл автозаводскаяга. Нам-то чё? Берсе алабыз да. 1.70 менен берип атат. Torlarına düştüm mü, doğulunup düştüm mü, ömrümüce düşüm mü, düşüm mü. 36 домду белгилеп туруп, Яндекс автоматский подъезд жак белгилеп койгон. Барсам жок, дружище, где ты стоишь дейт. Ну, нам со стороны подъездов десем, я в сауне стою. Эми сауна болгондон кийин, конечно, жол жакта болот да. Жол жакка келсем, станцияда отпайбы, жок. Анчалып, какой у вас точный адрес десем, 32Г дейт, а адрес 36. А саунага келсем да эч ким жок. Там бесплатное, а там платное ожидание капает. Убери, пожалуйста, ё-моё. Нет у нас такой функции. Напишите Яндекс, уберет, если это ошибочно десем. Хорошо деп. Деген эле келсе телефондан. Азыр барсам конфликт болот деп атсам, айда эч ким жок. Уже 7 мүнөт эмес 8 мүнөт болуп кетти. Мен домдо айланып жүргүчөмдө. Атмен кылып таштадым. 560 сом жөнүнө жана алып койду. Өзү 9 мүнөттүк жол. Итак эле 700-800 чыкмак. Он мүнөттө келдик. 1600гө. 1.70 ушундай коэффициент менен. Көтө платное ожидание да болду да. Мындай кылабыз. 7 километрге мой район. Ayıbı çok жаралган, ажайып bir көңүңө, ашыгы bir арнадым, асыл кечим өзүңө, өчпөс болуп жанасың, өрт сымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрдө, шүм өмүрдө, өмүрдүң өмүрдүң. Карагылачы, коэффициент күйүп атат. Домой койсом бербей атат. Деп атат. Канча километр жүрүп көргөзөйүмбү? После старта 310 километр. То есть 13:40 мен ишке чыккам, машинаны жүргүзгөм. Мойка кылып алып, таксопаркка барып 16:30да ишти баштагам. Иштегеними көргөзсөм эле силердин айыңардан ушундай закондор чыгып деп жазып атышпайбы? Көргөзбөй эле коюн дедим, бирок көргөзбөй эле жөн айтып койсом да ишенбейсиңер деген ойдомун да. Себеби 12ге чейин вообще без промокод, без ничего иштедим. Даже 1ге чейин. Кадимный комиссар. 1ден баштап только ушул промокод менен иштедим. 10.600 саат 4,5 болду. 10.600 канча комиссия койдум Яндекске. Яндекске да еще плюс 1.100 комиссия койдум ба, 1-2 заказды турмес чабып албадымбы. То есть жетишпей калдым bir заказды промокод жандыра албай калдым, успей этпей калдым. 12ге чейин менде 4,5 мың акчам бар эле, ошондо таза 20 мың иштепмин. GPS боюнча катып атат GPS. Жанагы пик малына жестко катып атат. Ленинский проспекттен Академический чейин катып атат дажечи. Мурда третий кайсонун ичи болчу. Телефон алгыңар келсе тугандар, Samsung'тун S модельдерин алгыла. S8, S9, Samsung Galaxy S9, S8, S10 кетерет. Меники A50 biraz катыйт, бирок геолокацияны өчүрөм, же болбосо самолетту өчүрүп жандырам. Ошондон нормально иштеп калат, кайра келет. Каналга подписаться болуп, лайктан басып, комментарий жазылат тугандар. Күтөм. Ар бир жазган комментарий, ар бир жазган лайк видеонун алдына жылышына, каналдын өсүшүнө жардам берет. Уже куда каласы 20 миңден өтүп калдык. 50 миң бололу, 100 миң бололу тугандар, чоңоёлу, көбөйөлү. Ийгилик. Көңүлүм сенде, күнөмдүн